superbes los models. Ah, Fidelio, mon assistent, voldria fa un poli tableu composat de rectangles unicament. Ma semblo qu'abes pas sonque de rectangles como models. Ça que l'an 4 costats. Los rectangles, plaças los prep del cavalet. C'est segur d'esser totes rectangles. Me semblo quand même différents. Aquests quadrilaters sont segur que és un rectangle, mas sabi pas per què. Bertad l'artiste, per veire so que lo differencio d'un altre quadrilater. Ah, bona idea lo pincel. Amb l'escairo se pot veure così són sus angles. Aquel és un angle dret, per veure los autres. Habes vist? Totes los angles del rectangle són d'angles drets. Baquia que se reconeix, ara saben reconèixer un rectangle. 4 costats, 4 angles drets. Lo rectangle pot figurar sus mon tableu. Aquel espaç du rectangle és tot penjat. Fidelio, les aparències són calques cops enganairos. Se vei pas perquè és penjat, mas és pla un rectangle. És tonant. Atuaro, aquel, segur que n'és un. Sus dos angles són plat dretes. Mas pas aqueles dos. Totes tus angles són pas dretes, sios donc pas un rectangle. Mas, sios quand même un polit quadrilater. Aleu? Pepe Pichu, temba pas. És a tutur, beleu que sios un rectangle. E ho, 4 angles drets, sios un rectangle tu t'avais. Oh, un rectangle, mas un rectangle particulier. En place, Pichu. Ah, perfect. Vau poder acabar mon tableu. Al treball, pincel. Wow, fort polit. Excellent l'artiste.